Čitaj, budi bolji čovjek. Moto je ovogodišnje kampanje Čitajmo zajedno, koju je Ministarstvo prosvjete i kulture započelo radionicama sa najmlađim čitaocima u istočnom Sarajevu. Kampanja će trajati do marta ove godine širom Republike Srpske. Gošći jutarnjeg programa su Sanja Macura, profesor na Filološkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, i Tanja Đaković, pomoćnik ministra za kulturu. Dobro jutro, dobrodošle. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Mislim da nema ljepšeg načina nego dan započeti pričom o knjizi, o čitanju. To je uvijek tako. Je li da? Jeste, uvijek je li je čitanje u krizi, prvo vas, profesorka, da pitam? Čitanje je u velikoj krizi. Čitanje je u velikoj krizi, pogotovo kod najmlađih generacija koje tek treba da budu budući pravi, ozbiljni, formirani čitaoci. Ako nam djeca ne budu pismena, ako nam djeca ne budu načitana, oni će odrasti kao nedovršeni ljudi. Oni će odrasti kao ljudi koji ne umiju kritički da misle, koji ne umiju analoški da zaključuju, koji ne umiju da situacije iz jedne sfere života prenose u drugu. Oni će odrasti kao ljudi koji neće umjeti da imenuju ni svoje ni tuđe emocije. Evo, upravo smo čuli od kolege Dušanića koliko je to važno. Ako ne umijemo da imenujemo nešto što nam se dešava unutar nas samih ili u okruženju, onda to ne možemo ni da razumijemo, da procesiramo, ne možemo s tim da se iznesemo. Za sve to lijek je čitanje. Je li primjećujete to upravo kod onih mladih ljudi koji dođu kod vas na fakultet, koji upišu fakultet? Ja radim uglavnom na prvom ciklusu sa brucošima. I, ne znam, gotovo 20 godina su predamnom svi brucoši Filološkog fakulteta i budući učitelji. I zaista je primjetan pad čitalačke kulture, primjetna je jedna vrsta isprekidanosti te takozvane linije čitanja kod mladih ljudi. Nakon ovih godina COVID-a koje smo imali, taj pad je drastičan. Mnogo je osiromašen njihov rječnik, način na koji drže olovku, način na koji grafomotorički oblikuju slova je nekada toliko odstupa od nečega što bismo smatrali normom, da se prosto čovjek pita kako će sutra učiti nekoga da piše ili kako će nekome sutra pisati na tabli. Ta sitna, fina motorika je direktno povezana sa razvojem kognitivnog sloja u čovjeku. Velika je kriza čitanja i zato je izuzetno važna ova kampanja ministarstva koja traje od 2017. godine. I evo, kako nabrajam probleme sa kojima se susrećemo, tako vraćam u mislima godinu za godinom šta je sve ministarstvo uradilo i tačno svake godine pokriva po jedan od ovih problema i jednu od ovih neuralgičnih tačaka. Sad da vidimo da li možemo i šta možemo da uradimo, da to malo promijenimo, da bar jedan mali korak napravimo. Jasno. Sad ćemo detaljnije mi da pričamo upravo o kampanji. Gospođo Đaković, upravo to. Na koji način vi odabirete moto, fokus, temu iz godine u godinu? Evo, profesorka je podsjetila da od 2017. godine traje ova kampanja. Tako je. Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske kampanju Čitajmo zajedno započelo 2017. godine nakon što smo radili istraživanje kulturnih potreba publike u Republici Srpskoj i jedna od tačaka tog istraživanja je upravo bilo istraživanje čitalačke pismenosti, odnosno koliko su to građani Republike Srpske zainteresovani uopšte za čitanje i za kupovinu knjiga. I kao što je profesorica Macura dobro primijetila, mi smo na osnovu detaljnih rezultata istraživanja razvili i koncept kampanje u smislu da smo se trudili da pokrijemo sve one nedostatke koje je to istraživanje pokazalo. Ja ću vas podsjetiti, već smo razgovarali o tome u vašim emisijama, na one porazne podatke do kojih smo mi tad došli, a to je da 42% građana nikad ne kupuje knjige, da se veličina kućne biblioteke kreće od 1 do 18 knjiga, da je većina građana na pitanje koja vam je omiljena knjiga odgovarala na Drini Ćuprija, Ivo Andrić. Dakle, to su neki pokazatelji bili Ministarstvo prosvjete i kulture da se mora nešto preduzeti po pitanju razvoja čitalačke pismenosti, uopšte promocije i popularizacije književnosti i autora. Prve godine i tih prvih godina, ono što nam je bio cilj jeste da povežemo onaj, kako smo mi to ustanovili istraživanjem, pokidani lanac autor, izdavač, distributer, čitalac. I na taj način smo osmislili kampanju u tih prvih godina
godina da se Ministarstvo prosvete i kulture obavezivalo da će u mjesecu oktobru, koji je mjesec čitanja, za svaku kupljenu knjigu od strane građana izdvojiti isto toliko para za otkup te iste knjige, a onda smo te knjige poklanjali bibliotekama sa skromnim bibliotečkim fondovima kako bismo svim građanima Republike Srpske, dakle i onim u manjim lokalnim zajednicama, omogućili da dođu do najnovijih književnih naslova. Dalje smo poklanjali te iste knjige i ako se sjećate u 4 opštine u Federaciji Bosne i Hercegovine sa većinskim srpskim stanovništvom, Glamoč, Grahovo, Petrovac i Drvar, a jedne godine knjige su poklonjene Udruženju roditelja sa 4 i više djece. Dakle, sve one stepenice koje smo mi ustanovili da treba da pređemo da bismo na određeni način potaknuli građane, prije svega one najmlađe, ali i odrasle, naravno, jer svaka kampanja ima određene poruke usmjerene prema raznim ciljnim grupama. Naša ciljna grupa su i predškolski uzrast, osnovnoškolci, srednjoškolci, ali i odrasli. I upravo na taj način smo osmišljavali ove kampanje. Desila se svima korona. Evo, profesorica je pomenula da je tad nekad možda čak došlo i do određenog zastoja u svemu, u svim oblastima. Međutim, kada je u pitanju čitanje, mi smo negdje došli do nekih rezultata da je u koroni možda malo i bila veća zainteresovanost za knjigu i za čitanje. Upravo ovo što je i ovo istraživanje medicinsko, koje smo, ovogodišnju kampanju na kojem smo zasnovali, a koje je pokazalo da čitanje smanjuje stres, da je to određena vrsta biblioterapije, dakle psihoterapije koja pomaže ljudima da smanje i visok pritisak i tjeskobu i da smanje depresiju. Dakle, ljudi su instinktivno posezali za knjigama. Do duše, to se više odnosi na odrasle. Opet, one najmlađe treba neko da podstakne, da mu ukaže na određene dobrobiti koje donosi čitanje. Ali i te godine u koroni Ministarstvo prosvete i kulture nije prekidalo sa kampanjom Čitajmo zajedno, pa smo je osmislili na način da opet dopremo do svakog stanovnika Republike Srpske tako što smo snimili spotove koji su zapravo bili omaž našim značajnim velikim velikanima naše književnosti kao što su Dučić, Kočić, Andrić, Selimović, Desanka Maksimović, pa zahvaljujući naravno Radio televiziji Republike Srpske ti spotovi su mogli da se vide tokom mjesec dana na Radio televiziji Republike Srpske i opet na neki način da apelujemo da se čitanje stavi kao prioritet ne samo kod onih mladih, već i kod odraslih, naravno kod svih, jer za svaki uzrast i svaku dob u životu postoji određena korist koju donosi čitanje, a to je upravo i bogaćenje rječnika i kritičko razmišljanje, emocionalna i socijalna inteligencija. Znači, različite dobrobiti donosi čitanje. Samo na neki način treba da ljude potaknemo da uzmu barem jednu knjigu. Za svakog od nas postoji knjiga koja će nam se dopasti. To je sigurno. Dakle, nije knjiga samo ono što je školska lektira, nije knjiga samo ono što vam nekom da, već je knjiga, znači šta god od štiva da pročitate, ništa ne može da bude štetno. U stvari, sve jedna knjiga će vam donijeti određenu korist. Naravno. I sad ono što mene također zanima jeste kakve su reakcije u tamošnjim bibliotekama kada uzmete ovih 7 godina, od 2017. godine unazad. Da li se i ova kampanja ima neke svoje specifičnosti u odnosu na prethodne načine organizacije, održavanja radionica i koliko i biblioteke, što mislim da je jako bitno, profesorka, da drže taj ritam tokom cijele godine? Ovako, ja moram da kažem da smo mi, već kako je kampanja Čitajmo zajedno postala tradicionalna, nekako svi već znaju za nju i dešava nam se svake godine da nam se spontano javljaju ljudi da želi da podrže kampanju. Veliko interesovanje. Ja moram tu da istaknem posebno određene gradonačelnike, a to su gradonačelnik Istočnog Sarajeva, gradonačelnik Trebinja, koji zaista imaju i svake godine se trude da se uključe i podrže tu kampanju. Zatim tu su razne škole, kao što ste rekli, i biblioteke, poznate ličnosti. Imali smo jedne godine zainteresovanost predstavništva Republike Srpske. Prošle godine je to bilo u Beogradu, gdje je štand Republike Srpske na sajmu knjiga bio kompletno u znacima kampanje Čitajmo zajedno. Podsjetit ću vas da je prošlogodišnja kampanja Čitajmo zajedno bila u znaku zaštite, očuvanja i upotrebe jezika srpskog naroda i ćiriličkog pisma i da smo
tad angažovali mlade dizajnere, Jest. studente sa 2 akademije da ilustruju azbučna slova i njihovi radovi 12 najboljih, onih koji smo izabrali su bili izloženi u javnom prostoru na bilbordima širom Republike Srpske, a promovisali smo ih i u Mostaru u saradnji sa Srpskim prosvetnim i kulturnim društvom prosvjeta iz Mostara. I tad smo, ono što je bilo nama zaista jako interesantno, a i što nas je radovalo, jeste da su, pored toga što su srpska djeca prisustvovala tim radionicama, odazvala su se i djeca hrvatske i bošnjačke nacionalnosti, jer zaista ćirilica je jedna od najljepših pisama i prosto budi kreativnost kod mladih da na određeni način, onako kako oni to vide, osmišljavaju azbučna slova. Ovogodišnja kampanja, pitali ste da li se razlikuje od prethodnih? Da, razlikuju se od prethodnih i uvijek se trudimo da imamo određeni fokus i da imamo određenu temu koju za određenu godinu i promovišemo. Ono što je razlika jeste da će ova kampanja ovogodišnja biti u potpunosti decentralizovana. Dakle, radionice koje će voditi profesorica Sanja Macura i književnica Jelena Kojović-Tepić će biti organizovane širom Republike Srpske i to prije svega vodili smo računa da to budu manje lokalne zajednice, dakle tamo gdje su inače kulturni sadržaj i radionice ovakvog tipa manje dostupni djeci osnovnih i srednjih škola, ali i onim još mlađim. Dakle, one će prilagoditi te radionice upravo tom uzrastu i ono što je jako bitno jeste da smo, evo, kampanju pratimo i video spotovima gdje nam poznate ličnosti, kao što smo vidjeli na početku samom ovog gostovanja, da je dekan Filozofskog fakulteta izgovorio jednu misao. Dakle, poznate ličnosti izgovaraju određene rečenice gdje ukazuju na dobrobiti čitanja, a to je sve ono što je suština ovogodišnje kampanje. Ono što je još jako važno jeste da će svako od polaznika ovih interesantnih radionica, vidjeli smo koliko su djeca zainteresovana za ovakve radionice u Istočnom Sarajevu, dobiti jednu od ovih knjiga na poklon, ali isto tako i ove materijale gdje mogu da, znači, u svojoj sobi ili bilo gdje stave na svoj ormar da ih podsjeti zašto je čitanje važno. Naravno, tu su i bedževi. Dakle, uvijek se trudimo da na određeni način pobudimo i potaknemo maštu kod djece i da ih zainteresujemo da se ipak vrate knjizi. Upravo tako. Profesorka, kako je izgledala radionica u Istočnom Sarajevu? Šta su klinci i klinceze pitali? Da li je isključivo bila najmlađima? Mi smo prilagodili radionice uzrastu i sa ovim mlađim osnovnoškolskim uzrastom radi Jelena Kojović-Tepić, a sa starijim osnovnoškolskim uzrastom radim ja. Tako da imamo radionicu pripremljenu i za srednjoškolce i za odrasle, ako nam se pojave u međuvremenu. Mi smo u stvari to koncipirali tako da pokušamo da kod djece potaknemo ono nešto što je kod njih potpuno deficitarno u proteklih nekoliko godina. A to je da nekoliko njihovih aktivnosti bude istovremeno uključeno. Šta to znači? To znači da istovremeno nešto modeluju i razgovaraju o književnosti, slušaju ili čitaju. I to je radila Jelena Kojović-Tepić sa njima, jer njena serijal Avanture Trbe i Dugog ima prateće lutkice trodimenzionalne od kartona koje u stvari predstavljaju junake ove priče. Jelena je sa njima razgovarala o načinu na koji se piše bajka, kako nastaju likovi u toj bajci. Ta djeca su, modelujući lutkice, sklapajući ih, u stvari im davali neka nova značenja, nove osobine. Pravili su sa njom zajedno svoju priču koja bi mogla da se uklopi u ove Avanture Trbe i Dugog koji su im već poznati, jer to je već omiljen serijal slikovnica. Ta aktivnost je pokazala da nakon 15-20 minuta oni postignu to da njihov fokus može biti na nekoliko stvari odjednom. To je nešto što je stvarno problem sa djecom ovog najmlađeg uzrasta. Nekako kao da su izgubili mogućnost da se bave nekolikim aktivnostima istovremeno. Jeste. Ali bilo je potrebno samo 20 minuta da oni dođu do toga da shvate da mogu istovremeno raditi, to sklapanje lutkica, razmišljati o njima, davati im neke osobine, uključivati ih
u priču koja nastaje u tom trenutku, razgovarati sa Jelenom, to je bilo more nepregledno pitanja. Znate, naprosto kao imali smo osjećaj da jedva smo zaustavili radionicu. Dakle, ona je trajala čak nešto i duže od onoga što je bilo predviđeno. Djeca su zaista željna ovoga. Stariji osnovnoškolski uzrast je negdje najkritičniji kada je u pitanju kriza čitanja. I to je uzrast, jer tu mlađu osnovnoškolsku djecu odnjeguju roditelji čitalački. Odnjeguju ih posvećene učiteljice. I onda ih negdje izgubimo u uzrastu između 12 i 15 godina. Oni u tom uzrastu nekako počinju nerado da čitaju ili čitanje počinju da doživljavaju kao neku ne baš pretjerano prijatnu obavezu koja je povezana isključivo sa lektirom. I sa školskim programom. A školski program je uvijek djelimično rigidan jer je zasnovan na kanonu književnom koji ipak određuju univerzitetski profesori, kritičari i nije to nešto što prilagođavamo veoma često čitalačkom ukusu djece. Djeca kada poklanjaju jedni drugima knjige, pa gotovo nikada neće kupiti jednu drugom knjigu iz školske lektire. Niti će se nešto pretjerano pohvalno izraziti o tim knjigama. 2020. godine smo osvježili taj lektirski spisak u osnovnim školama na dobrobit djece i uključili neke naslove koji su njima zanimljivi i sa kojima se mnogo lakše identifikuju u trećoj deceniji 21. vijeka, nego sa nečim što je napisano u 19. vijeku, ali koji su izuzetno književno kvalitetni. Tako da napravimo neku vrstu balansa između jednog i drugog, da bude i lijepo i korisno. I upravo smo se na tu liniju nadovezali radeći 2 romana sa tim starijim uzrasnim, s tom starijom uzrasnom grupom. Radionica je bila organizovana tako da su djeca su grupisana i dobili su zadatak da na hamer papiru nacrtaju drvo čitanja. S jedne strane to drvo buja zato što su s te strane svi oni faktori koji doprinose čitanju i ljubav izgrađuju prema čitanju, a s druge strane to drvo vene i umire i njihov zadatak je bio da to nacrtaju, odnosno ilustruju, da i s jedne i s druge strane napišu one pojmove ili nacrtaju ono što vide kao sliku, šta je to što utiče na boljitak ili na gubitak volje za čitanjem. Oni su potpuno svjesni koliko su nečitajući. A djeca po svojoj prirodi nisu nečitajuća bića. Žijeć za narativom, žijeć za pričom je nešto što je u nama urođeno. Mi vrijeme računamo od nekog događaja i prema nekoj priči. Svaki narod na svoj način. Dakle, to je nešto što mi dobijamo svojim rođenjem. Samo se negdje izgubi u tom uzrastu i oni su potpuno svjesni. Dakle, kada budemo završavali kampanju, napravit ćemo izložbu tih njihovih radova. To je fascinantno do koje mjere je njima potpuno jasno da ne mogu da se skoncentrišu, da im je fokus veoma vremenski ograničen zbog toga što igraju igrice, što su stalno na telefonu, što robaju društvenim mrežama, što nekada nije in, kako oni to kažu, čitati. Sve su to veoma iskreno napisali. Bilo je potrebno pa svega 10-ak minuta da se potpuno otvore i da istovremeno razgovaramo o ovim divnim knjigama koje su dobili na poklon. U pitanju su knjige Čarobnjak iz Sumrakovca Radisava Milića. To je pisac iz lektire. Oni čitaju njegovu družinu Pokvarene slavine, koja u stvari i jeste knjiga o avanturama jedne ženske družine u uzrastu našeg 8. njihovog u Srbiji 7. razreda i Kuću vremena Jelene Kujović-Tepić. To je izuzetno voljen roman kod djece. Ovo je već njegovo drugo izdanje. I toliko su se otvorili, toliko je ta mašta proradila, toliko su postali iskreni u tim odgovorima da i ta radionica izašla iz svih tih okvira nekih vremenskih predviđenih. Imali smo osjećaj da im je potrebno duplo više vremena. Dakle, samo je potrebno nekako ne mijenjati njih, nego naći način da uđemo u njihov svijet. Da ih nekako angažujemo, da sami o sebi promišljaju. Da shvate da je riječ nešto što nosimo u sebi od onog prvog mama, baba, do onog trenutka kada je kraj našeg života. Dakle, sve iskazujemo riječima. Sve mislimo u riječima. Ako imamo siromašan rječnik, kako ćemo to uraditi?
kad ste pomenuli mame i babe, da li je bilo mama, baka, odnosno tata, koji su eventualno imali neko pitanje, tražili savjet? Djeca su došla iz škola sa svojim učiteljicama i nastavnicima i oni su bili veoma angažovani, uključeni, radoznali, veoma spremni za saradnju i zaista su veoma pozitivno reagovali na ovo i željni su i oni ovakvih aktivnosti. Javljaju se evo i ministarstvo i učitelji i nastavnici iz škola koji bi željeli da učestvuju u ovoj kampanji bez obzira na to da li ćemo mi doći ili ne, hoće li oni samostalno raditi sa djecom neku od ovih knjiga. Dakle, ova kampanja je nešto što dopre u svaku učionicu. Na ovaj način i preko spotova ulazi u svaki dom. Ako samo nekoliko djece pokrenemo na čitanje, ako nekoliko mama, tata osvijesti da je beskrajno važno da čitamo djecu u najranijem uzrastu, da su to formativne godine, da ne možemo vratiti vremeplovom vrijeme unazad i reći hajde sad da popravimo to nešto što smo pokvarili, to je veliki boljitak. U Švedskoj sada vraćaju olovku i papir u škole. Oni su prednjačili u tome da je sve u digitalnoj formi. I negdje, šta sad sa generacijama kod kojih je napravljena ta greška? Možemo li sad tu djecu vratiti u školsku klupu i odnjegovati njihovu kogniciju na taj način što ćemo im dati olovku u ruke? Dakle, negdje smo i srećni što smo malo... Ali ovo je nešto što zaista daje rezultat i izuzetno važna kampanja ovog ministarstva. Nasušna potreba. Nasušna potreba za budućnost našeg naroda. Lako ćemo mi danas s nečim da se iznesemo, ali ko će to isto iznijeti sutra? Ako ne umiju da čitaju, ako ne razumiju identitet našeg naroda, ako ne razumiju ono nešto što baštinimo iz prošlosti i iz evo ove naše sadašnjosti koja je već postala prošlost za ovu djecu koja danas učestvuje u tim radionicama, ko će da nas iznese? Ko će da nas čuva? Kako? Profesorka, hvala vam mnogo što ste bili gosti jutarnjeg programa. Hvala vama što ste nas pozvali. To je naša obaveza, to je naš posao, mi to moramo tako. Gospođo Đaković, koje je sljedeće mjesto evo nakon istočnog Sarajeva? Koliko opština, odnosno gradova je uključeno direktno u kampanju? S obzirom da smo planirali da nam kampanja Čitajmo zajedno traje do marta i moram reći, profesorica kaže, valjda će imati priliku da odrade radionice i sa ovim odraslim. Upravo tu u martu smo planirali da završna radionica kampanje Čitajmo zajedno bude organizovana na Filološkom fakultetu, tako da će studenti Filološkog fakulteta Univerziteta u Banji Luci imati priliku da budu polaznici jedne ovakve radionice i da na određeni način vidimo i kako ta populacija, odnosno ta starosna kategorija reaguje na radionice ovakvog tipa. Ono što sam napomenula jeste da ćemo raditi radionice pretežno u manjim lokalnim zajednicama. Dakle, ono što sad već znamo da ćemo ići u Šamac, Mrkonjić, Grad, ići ćemo u Lopare, dakle u one male lokalne zajednice, ali ćemo gledati da bude raspoređeno regionalno da pokrijemo čitavu teritoriju Republike Srpske. Jer ono što stalno pominjem jeste da kultura ne može da bude ekskluzivno pravo samo stanovnika određene lokalne zajednice i određenog prostora, već ona mora da bude dostupna svima. I upravo u tom kontekstu i u tom razmišljanju ćemo realizovati i ovogodišnju kampanju, a po onom interesovanju koje smo već do sad primijetili kod polaznika ovih radionica, ja sam sigurna da ćemo obradovati osnovnoškolce, ali i srednjoškolce i one najmlađe u svim tim lokalnim zajednicama u koje ove dve divne Sanja Macura i Jelena Kojević-Tepić, književnica i jedna profesorica, budu došle i svaka iz svog ugla i sa svog aspekta budu objašnjavale zašto je čitanje važno i zašto je korisno. A kad ste pitali za roditelje, u principu mi sarađujemo sa školama i bibliotekama, tako da nastavnici, odnosno učitelji, dovode djecu iz školske klupe u biblioteku i mislim da je i to korisno, jer dosta tih učenika možda ne bi ni došlo u biblioteku. Vi znate da sve jedna škola ima školsku biblioteku i oni tamo uzmu školsku lektiru i onda je ponovo tu vrate, a na ovaj način, znači uvođenjem djece u jednu ustanovu kulture,
mi već samim tim njima pokazujemo i ukazujemo gdje je to gdje oni mogu da pronađu knjigu i neko štivo za sebe. Tu imate divne bibliotekare koji će svakom od njih da preporuče određeno štivo i to je upravo ono što je poenta kampanje. Da povezujemo obrazovne institucije i ustanove kulture. Naravno, sve to uz podršku medija. Jer da bi kampanja bila kampanja, ona mora da bude vidljiva. I tu nam je zaista jako bitna i podrška medija da kad već idemo u određeno mjesto, da svi znaju da je u tom, da je sutra, na primjer, u Šamcu kampanja i radionice Čitajmo zajedno i da na taj način isto dopremo do svakog stanovnika i do svake kuće i da, evo, možda zainteresujemo i neke od roditelja da dođu i da vide. Imali smo jednog roditelja u istočnom Sarajevu koji je došao sa svojim dječakom. Dakle, ima i takvih, ali evo, nije sporno i nije problem. Ja sam sigurna da prisustvuju i da vide šta je to i na koji način oni mogu sami dalje da rade sa svojom djecom i da ih na neki način potaknu da uzmu knjigu u ruke i da počnu da čitaju. Pa ja se nadam da smo mi određeni broj roditelja i potakli jutrošnjim razgovorom. Sigurno jesmo. Svaka priča na ovu temu je nešto što zaista interesuje ljude i zaista mislim da više nema ni jedne osobe koja nije svjesna. Može samo da ne razmišlja nekad o tome, ali da smo svi negdje svjesni i da je da smo uspjeli ovom kampanjom, ako ništa drugo, da podignemo svijest. I jedino što je sad neophodno jeste, evo, kad imamo svijest i znamo koliko je važno i evo imamo i naučne rezultate toga, zašto je to važno i korisno, hajde da učinimo jedan taj mali korak, pa uzmemo tu knjigu, pa pokušamo. Dakle, to je ono što nam je cilj i to je ono što ovom kampanjom želimo da postignemo. Hvala i vama, gospođo Đaković, što ste bili gošća jutarnjeg programa.